He whare kai no tētahi marae I te tae toke rau kua kāinga rawātia e ngā matikara o Mahuika. No te taki wā o te ono karaka I te pōra, tahuna ai te whare kai o Waikara marae e whātekau miniti whakateraki I taki wira. I tae atu ngā kai patuahi o Aotearoa ki te hāpa I te hau kāinga kia haumaru tia ai te whare nui e noho tatāna ki taua whare kaira. E hara I te ahi hoto hoi anō te whakapae I tīmata I tētahi pauaka hiko. Kai aroi hana nuri te roa ngāke. He pungarehu he konga, koinei te tirohanga I te ohanga mai o te iwi o te marae o Waikara I te rā nei. Oh, well, when we turned up, there's just like black smoke everywhere and yeah, the building was pretty much gone by then. Kāinga katoa tō rātou whare kai e ngā matikara o Mahuika. Got a header tank up on the hill there and we just cut that hose, that's the water supply for the wharekai. And yeah, we just had buckets and it's quite amazing how the whānau got together. And oh, I think most of us were crying when we were doing it because it was just a heartbreaking experience. Me te mea nō hoki I Waimarie te iwi kāinga o te roroa nei, kāore tētehi I mate I a rātou e pakangāna I te ahi. Because we had some big gas cylinders because it runs a lot of our calaponts and that sort of stuff. So the main thing that we wanted to do is, as the whānau came to help, was to make it safe for them so it didn't explode. Ko tai mai rā tātou ki tēnei wahanga mōrere ara wātu mo te ahi me kira. Nā reira ngā whakatūpato a te tari patuahi I tēnei raumati, koinei te marae tuarua kua wera I tēnei mutunga tau. I ngā marama tata kua pāhemo, tērā kei mōkai, nō reira e tika ana tēnei wahanga kia tuku whakatūpatoahi ki ngā marae katoa, huri no te motu me matāra tātou mō tēnei tuahuatanga. but yeah, well, we'll just to go back to the basics until we can get our wharekai back. The thing is when you're out in the what's where most maraes are, it's 45 minutes to even get to there. So if it wasn't for our whānau that were here, we wouldn't have what we have now. Me matāra rā tātou e ai ki te tari patuahi, aha kua marae, aha kua kāinga, aha kua ngāhere mai. E ai kia mātou o te tari patuahi ke te ātaranga hua tonu tia mātou I te me kira te takinga mai o te ahira, engari ki tā mātou e whakapai nei I timatara I roto I te pauaka hiko. We're just going through those process now of getting insurance and get a claim sorted out and hopefully we'll have a new wharekai. So there's a bit of light at the end of the tunnel sort of thing. Engari, mō nāia nei, he whakapaipai, he whakatika I te marae o Waikara, te mahi. Roihana nuri, te karere.